noneho abo bagabo bavuga nyine yuko ari abanyarwanda ndetse banavuga yuko mwebwe muri abantu bake cyane batazi ibyo barimo ndetse basa n'ibivume baciwe batabana ku mbuga wenda z'imiryango n'ibindi nuko ndetse bavuga nyine ibintu byinshi sinza namba icyo kiganiro mwaragikurikiye warukomoje ku rupfu rwa Abatu Seba ngaho bankuru tubwiraho tunihanganisha n'umuryango wiwe by'umwihariko abana biwe b'imfubyi ndagira ngo ni 7 basigaye ni ibintu bibabaje cyane urumva yaramaze ndagira ngo n'umudamu yarapfuye amahoro y'Imana wowe dukunda ugakunda n'ibiganiro byacu twebwe turi One Africa TV njewe ndi Professor Rutikanga ambasaderi w'Umulenge navuga ngo ambasaderi ukumva umwe rukumbi ndacari mwivire ya Phoenix ni muri state ya Arizona ndacari kumwe n'umutumirwa wacu bwana Mukiza Kingungwa turacari mu kiganiro aho tugiye muri parti ya kabiri iri buze kwibanda ku bintu bigiye bitandukanye muramuzi ntabwo akeneye introduction nyinshi no mukandida w'ejo hazaza wo kutuyobora ka Congo ndetse akora n'ibintu bigiye bitandukanye muri community yacu yabaye umuyobozi haba no muri uyu muhana wa Phoenix ndetse ayobora n'ababeve iyo tuvuze ababeve tuba tuvuze abanyamulenge batuye muri Byura abayobora ku isi yose ndetse aranabayobora na hano muri Amerika n'ibindi byinshi agenda akora mushumba byinshi cyane ntabwo akeneye introduction nyinshi hari iyo introduction nkoze bwana Kingungwa buriya ntiyo bari ngufi hari ikindi naba nibagiwe owe ntaco ndumva wamvuze akandi kazi nabanyita nkiri muto ni presenter ni data wakanyise sinzi impamvu yakanyise ariko yumvaga kuri uyu muntu ni yari mutoya nyine umenya ibyo azokora nkiri mutoya na abana batoya twajaga ahantu mu gihuru nkaje imbere nisusa zaturyaga cyane ariko nkagenda nzibatemera bahotera inzira yo kunyuramo nakoze no muri UN bakoze no muri UN asandi sana hanyuma nubwo twafashe tukora ikiganiro cyihariye cyo kwibuka intwari Kizehe Raphael Verdumu reka twongere kandi tuvuge ngo intwari yacu Raphael ntabwo tuzakwibagirwa Kizehe tuzahora tukuzirikana kandi ibyo wakoze n'umurage wasigiye ubwoko bw'abanyamulenge ndumva ntacyo byo babitwaye tubisubiyemo nta kibazo nibyo hanyuma twihanganisha n'umuryango wiwe wose kubwo kumubura dukomeje ikiganiro rero ubutwari ubundi niki tekereza ko ubutwari ari ubwitange kwitangira abandi intwari ni umuntu uhaguruka agasa n'uwiyanze ariko akumva ko yoramira ubuzima bw'abandi mu buryo bumwe cyangwa ubundi ko no bivuga ni umuntu upfira abandi ni umuntu wiyima agaha abandi nubwo ari isije ndende cyangwa se ubusobanuro burebure ni ngo kuvuga ngo uriyanze ubundi cyane ibintu byinshi dukunze kubishira mu buryo bwa Bibiliya cyane ku bantu bayisoma zavuga ngo Yesu yasize ubwiza mu ijuru aza mu isi kubana n'abantu noneho ni nko gusiga ibyo ufite bigufitiye akamaro bisa nk'inyungu runaka ukumva ko wo bireka ukareba ingera abandi icyo gihe ubaye intwari
ukavuganira abandi tuvuge mu gihe c'ubwoba abantu bakananirwa kuja ahantu mu mirima mu bintu byabo kugira ngo basarure babone ibintu byo kurya ariko hakaba umuntu we wemera akamanuka hepfo ni urugero rutoya ngo haye akamanuka hepfo mu mirima akagenda akashaka ibiryo akazanira abandi ico genjewe numva ko uwo muntu ababaye intwari nubwo ari intwari y'ibintu bitoya ariko kandi ni ibintu binini ubutwari bugenda buhera ku tuntu duto nkuko nakubwiye ngo gufasha abandi bana guhotera gushakira abandi inzira noneho ubwo ubaye intwari muri uwo mwanya noneho ubutwariga nk'ubu ngubu bw'uyu mugabo tuvuga Raphael Kizehe Verdumu tubuvuga mu buryo ukuntu we mu gihe abantu bose bacecetse b'abanyabwoba bumva batovuga batoshira ukuri hagaragara ngo bishire mu bibazo noneho we arahagurutse aravuze kandi we ibyo avuga nibyo yakoze kuko yavuye iriya muri Kivu mu Minembwe aho yaratuye ngira ngo ni mu Bijombo ntekereza ko yavuze aramanuka aja gushaka uburyo bw'impinduka rero ico gihe cyo gushaka ntiyashakaga impinduka nguje mu wiwe nguje mwaho yari impinduka yo gushaka n'ubwoko yavugiraga rero nkumva ko ubutwari n'ukwitanga witangira abandi kureba inyungu z'abandi kurusha kureba inyungu zawe wenyine kuko twese tugiye tureba inyungu zacu nuko umuntu wese aba yirwanaho ku giti ciwe ariko inyungu za rusange iyo uzirebye uco gihe ubaye intwari asante sana hanyuma ariko ntekereza ntihariho umuntu ushobora guhita abantu benshi bashobora kuba bahita bashobora kuba bonafata nk'umuntu nk'uwo muntu nk'iyo definition duhaye bakaba bo kwita uwo muntu nk'uwo umwiyahuzi se cyabuze umuntu wasaze wataye ubwenge ko cyabuze umuntu wicihebe ushaka gupfa kubera yuko yashize ubuzima bwe muri riske uko niko bigaragara niko bigaragara kuko iyo urengesheje ubundi muri psychology uko bavuga baravuga ngo umuntu uri imbere n'umuntu uri inyuma uwo muntu ntibamukunda ariko uri hagati ujana n'abandi abapsikologo ubundi niko bavuga akavuga ngo kugendera hagati niko kwiza mu gikundi ariko igihe kimwe na kimwe majorite ntabwo ari ibiri mukuri abantu bari mukuri n'abantu bari imbere jewe niko ntekereza kuko aba bari imbere nyine basa nabiyahuze mu bundi buryo niko tubita n'abanyamulenge bazavuga ngo nyina w'intwararira mbere donc urumva ko ibintu byinshi bigenda bigaragaza ko umuntu wagiye imbere abahaza ubuzima bwe abashize ubuzima bwe muri danger nyina ni urira mbere kubera ko niwe wihutira gukora niwe ugira gute ariko kandi mu bundi buryo uyu muntu arashimirwa kubera ko ari imbere y'abandi bose ntari mu gikundi cyo hagati kandi ntari inyuma ngo abikigwari ngo abumurizo kuko abongereza babivuga ngo tells kubumurizo kubimirizo donc kuba imbere ni head ni umutwe ariko iyo ubaye hagati majorite yindi tagira icyo ukora ariko kuba imbere nibwo butwari ni uguhara amagara yawe nyine abantu benshi babyita ko mwihebe uricihebe nako nyine uba wiyanze kwiyanga kujya nibwo butwari kwiyanga ukumva ko urengera ubuzima bw'abandi nubwo nibwo butwari ubutwari rero ni ukuba extraordinaire ni ukuba udasanzwe nyine abandi bose babibona cyane nibajyaho hagati n'abandi b'inyuma y'umurizo wo hasi ariko wa muntu uhari aranabyishimira cyane akumva yo imbere y'abandi akumva yo nicihebe mu bundi buryo ariko muri sense negative ariko sense positive nibwo buzima iyo aba bantu bose bari babaye gutyo rero twese abantu kandi bo bose gutyo kuko bamwe baba barengera abandi badashoboye batari muri ubwo buzima aba rero bahagurutse n'abantu baba bahaza ubuzima bwabo kubw'inyungu z'abandi rwose nizo ntwari
kandi mu bundi buryo ababyita ibyihebe n'ikihebe niko bigaragara. mu biganiro mugenda mukora ahantu hatandukanye kuri za social media cyangwa ku mateleviziyo n'amaradiyo atandukanye, hari ubwo wewe bigeze abantu bari bakwita bakakwita nk'umwiyahuzi cyangwa umuhezanguni cyangwa umusazi utazi ibyo ubamo kubera wenda ibyo muvuga n'ibyo mukora? Yego, abantu ba famiye rimwe na rimwe barakubwira ngo turagukunda turagukeneye. Rero kubera iki wumva ko we wari we wovuga ibi, bakambwira ngo abanyamulenge barashukana, ngo baba kubwira biriya, ngo batabifite, ngo kubera iki bo batabivuga. Kandi mu bundi buryo baragukunda, baba bagukunze, bazishimira. Ariko reka nguhe urugero ntarabisobanura neza. Data igihe cya mukeba kingungwa, twacitsemo kabiri, abahungu biwe twari barindwi, ducikamo kabiri. Bamwe baje uruhande rumwe baravuga ngo nareke kuja mu bintu byo kuja imbere y'ibi bintu adapfa. Noneho muze aratubwira ati ngo ngwiki ko muravuga ngo ndeke kuba muri ibi gute, sinubishobora ko numva ntobishobora, ndeke kuvugana n'ubwoko kandi mbaye numva mbifite ku mutima. Ibyo ndabibabwira nyine nka famiye, ndababwira nti mwibuke data za bintu twari ko tuvugana cagihe, ibyo yatubwiye. Ndetse yashatse muracara abantu baho kuvuga ngo duhere muri utwo tuntu ngo murajonjoye, kujonjora urabumva ni nko guhindura ibyo wari urimo, ukavuga uti ibi bintu byontera ikibazo, ugatekereza nyine mu buryo bw'ubwoba. Niko kujonjora. Nuko ico rero famiye yanje nanje yakomeje bimbwira bati wowe ntabwo bugira, uri umuntu wihaze, ubuzima bwawe ugiye gupfa, ibintu bene ibyo bivemwo ukagira Imana we, niko ushaka ahubwo ni amafaranga se wabuze tugufashe. Aho niki urumva nkano ahubwo nkababwira wumve bamwe bari muri Afrika, nkababwira nti amafaranga ahubwo sinje ubafasha, amenshi ndabafasha mwebwe, ariko nukugira ngo ndeke bivemo. Ndetse no muri n'ibyazura uribuka burya narasezeye mu banyazura, bo barambwiraga ngo reka ukagira Imana we, ibi bireke, dore abantu bacu bopfa, abantu bacu bari mu Rwanda, ibiki bene ibyo inkuru nyine zisubiza umuntu inyuma. Ibyo byose bizagiye bibaho mu zukuri, kubera ubwoba nyine byo birasanzwe mu bantu. Ariko muri ibyo bintu mukora n'izo negativite zose, naba wenda n'abashobora kuba baguca intege nk'uko bivuga, bakanaba banakubwira wenda n'inama bumwe nyine ukabona ni ukuri, ariko nyine wareba ukavuga ati no, ibintu ndimo ngomba kubikomeza. Niki kigusukuma? Uba wumva umeze ute? Uba wumva courage n'umutima wo kubikomeza ukura hehe? Jewe ntekereza ko ari umutima, n'umutima umuntu avukana, kuko ntiwo bihindura. Pawulo yaravuze muri nzandiko ziwe, aravuga ngo atavuze ubutumwa ngo ni nk'umuriro ngo wakingiranywe mu magufwa. Kandi umuriro ndatekereza wumvisha umuriro mu magufwa, ntabwo narwaye rheumatisme cyane abantu bayirwara ngo na magufwa zaba affecte, ngo uza wumva ko amagufwa ngo akurya cyane. Noneho kandi kumva umuriro mu magufwa ntiwabyumva wenda, ariko kandi nkavuga ni amaraso wenda y'umuntu, kuko amaraso aratandukanye abantu. Wenda hari abantu bagira ubwoba, bakumva batoje imbere batokomeza, noneho ubwabwoba bugatuma atagira kuca ashaka kugeraho. Ariko ntekereza ko njewe ikimfasha kugira ngo ibi bintu sinshogore, kandi ntabwo nzacogora,
ndumva ko ari ibintu nzakomeza nuko ntekereza ko narabimenye namenye ibibazo twagize cyane ariko kandi sinje wowe wabimenye kurusha abandi ubwo n'ubundi buryo nabwo sinabimenye kurusha abandi ariko uko nabimenye bihuriranaga na kwa kundi yantego ufite muri wowe ushaka kugeraho ukumva koko n'aya makuruzi n'ibyo wamenye wasobanukiwe nta wundi muntu wobihindura ni urupfu n'ubugi no gukira ni urupfu sugukira ku mafaranga mvuga ni urupfu n'ubuzima nanivuze gukira we n'abantu bobwira ni urupfu n'ubuzima donc ni gusobanukirwa wamara gusobanukirwa ukagira na wa mutwaro ufitiye abantu rero byombi bihuye nico gituma umuntu adacogora jewe nico gituma kitancogora kuko kuva kera na ibingibi nabitanga mfite imyaka 19 ubu ngubu mfite imyaka kondagaza 50 none se kintu wafa ndabyiyumvamwo bimbamwo ndabigendana ndabiryamana ndabyuka mbifite nabuze ukuntu nobyikuramo sinugenda gutya ngo nama mvuga ngo ibi bintu ngo ngaho ngo ndabiretse ngo mukagira Imana ngo izo navuze ngo ndabire namye mbwira nabwiye aba banyazura nari mbere muyobozi yababwira nti ko murambwira ngo mbireke bati bireke ukagira Imana bireke ndababwira ndahubwo ngiye sinabwiye ko ngiye gusezerana nasezeye igihe gikurikiyeho jewe numva ko tokomeza kuyobora kuko ukujya kuyobora abanyabzura byatumaga mva mu murongo wanje gukomeza kubayobora ncecetse harimo mvuga ibiri ku mutima ibyo nshaka guhindura kugeza neza uko ntekereza mbigezeho kuko jewe ndi umuntu w'abantu n'ukuri wenda abantu twazumva kimwe bararushe bamwe banyandikira ku ruhande ngo wowe nturi umunyamulenge kubera ngo uvuga ngo uravuga nka nturi umunyamulenge ndavuga se umugabo umwe niwe babwiye ngo umugore we yaramuroze ngo kugira ngo azamuvugira ngo abantu bavuga ngo umugore wari umurozi ngo umugore we yaramuroze kugira ngo azaguma muvugire ngo si umurozi wa mugabo yikubita gatuza ngo ariko ngo kundaroze mukagira ukundaroze rero ibi bintu nabyo abantu bacu bakubwira ikintu barambwe se turi umunyamulenge kugira ngo bancogoze turi umunyamulenge ibintu uvuga ntacu uzogeraho ntuzobigeraho ntuzogera gute ntabwo noneho nkavuga se aba bantu ibi ni ibiki nta muntu wo kubuza urupfu nyine urupfu nirwo upfuye umugambi utawugezeho ariko jewe ndumva ko ntarupfu mpaye numva ko ni ntabwo mbaye numva tuzaruteguza ariko jewe uyu mugambi wo gukorera abantu no kuvugira abantu mwiyumvamo ahubwo bitambaye nakwibaza impamvu nico gitangaje bitambayeho ntabigezeho nico je numva kintangaje kurusha kuzobigeraho kuko ndabyimvamwo ndabigendana uko bwije ndabirota ntawampanuriye ku ruhande ngo mbwire ngo uzoba president wa Congo oya nimbimbamwo gusa kandi nkumva ndabifite ahubwo ico ntangaza nuko ntobiba uzaba bintangaje cyane navuga nti iyi Imana ni gute kandi ibyo uko nje byiyumvamwo nuko nabitangiye naho mbigejeje kugeza ubu nyine numva tuzobigeraho bizogerwaho rero nico ngico ubwo bano gutinya by'abantu njewe ntabuzongira ndasa n'uri mu gihugu canje ariko kandi kantu gato ndangirizaho jewe ntekereza ko abantu bamakenga umuntu w'amakenga azagira amakenga akiruka wenda agahunga hakaba n'umuntu ugira amakenga menshi agahunga akagwa mu banzi wumva ubwo buko buzabumera ariko jewe personnellement ntekereza ko
uyu uhagaze mu kuri ugapfuri mu kwa kuri cyangwa ukagira ugarengera abo uha ushaka kurengera ukiri muri kwa kuri nivuza mfete pa nta kibazo ubupfuye neza nibyo by'ibiduhaye tuvuga za marehemu intwari yacu Raphael Verdum ugapfuri mu kuri ukinjira kurya ubupfuye neza kurusha gupfa uri umunyabwoba wahemutse tumukaza mutinya narivuze ubushize ngo aho kugira ngo abanyapolitike bacu umugabo akamatinya undi mugenzi we ugatinya ngo aho gutinya umuntu ngo gutinya kubwira umuntu ijambo ahubwo ngo aho nigwa sinzi kuntu bavuga aho kunigwa n'ijambo nigwa n'uri bwiye aho kuvuga ngo ijambo kunige ngo wagize ubwoba kandi uhaye wumva ukuri kwawe kutegeka kubivuga bivuga ahubwo nigwe nawa wundi akunige akujigirize ariko wamubwiye ico kintu ugihagazeho n'ubutware n'ubutware bukomeye ariko iwe yo kuniga na ukamuniga ibyo byo n'ukuri ndumva ntabwo yego hanyuma nukubera iki intwari yibukwa ari uko ipfuye abantu bakanarekonesa ibyo yakoze ari uko apfuye cabuze yitahiye ubundi intwari twebwe ntituzi intwari icarico ntekereza ko turi inyuma twese nyine mu mitekereze y'intwari abantu bagenda biyevoliwa batekereza ibindi k'ibyo abandi bagezeho nabo bakabigeraho ariko intwari yari ikwiye kwibukwa kandi yari ikwiye no guhabwa agaciro igihari abantu bakabimenya umuntu akabimenya ko abantu bamuzi ko ari intwari ngewe hari umuntu wambwiye ejo bundi ngo ukomeze ngo biri uri mu kuvuga ngo ni byiza ndabona we ko ari byiza we kutazobivuga ngo rero ngo nzantinya none ndamubwira ati niba uzi utinya ukuri ukavuga ko hawuja mu ijuru iryo juru rizokugora kurigeramo kuko ijuru rizarijamwe abantu b'indwara kandi ntituzatuja mu ijuru kubera ko tutari abanyabyaha ibyaha turabikora turi abanyantegenke twese babandi bigira abanyamwuka kurusha abandi baza bahura n'inzira inzitizi imbere bikabagora baba bahaye bikora ibintu badafite ukuri kwa mbere kugaragara mu bandi mu bantu mu bana ni gute wovuga ngo ukunda Imana udakunda mugenzi wawe muri kumwe mwabanye wabesha ubuha ubesha kandi ubuhaye wibesha wewe tubuha ubesha n'abantu ubuha wibesha kuko ni wowe n'Imana rero ngumva ko intwari n'abantu bazoja no mu ijuru nibo bazoja mu ijuru intwari nizo zija mu ijuru zarikwe kwibukirwa hano hasi abantu bakazishimira hano hasi banapfa abantu bakamenya ngo hapfuye intwari y'umunyakuri udakanje indimi ariko mw'abantu mwe jewe nigeze kuvuga hano abantu barabyumva ariko simbisubiramwo ndavuga ngo abantu nzambona hano muri Phoenix ba Kristo mbona abantu batatu ndabavuga uko banyumvishe hano Phoenix bo bazumva kino kiganiro bo bazabamenya mvuga abantu batatu kubera abo bantu ntibaguhisha azashika akakubwira icyo atakubwiye tikibagihari ariko umuntu yonanirwa kukubwira akamagenda akabwira mugenzi wawe kandi bikureba uwo kavuga ngo karaja mu ijuru Imana ibihaye mureba muzukuri turabeshana tunabeshana tubesha Imana yacu intwari ikwiye kwibuka rero kuko warubajije hano mwisi tukiri hano ikibukwa yanarangije yanapfuye cyangwa gutanga nibwo buryo bwiza babivugamo mukayibuka igihe cyose okay hanyuma sinzi namba uzukurikira kuri social media hari ibiganiro bushize twabonye hanyuma tubona abagabo batatu barimo n'umupastori bavuga ku bintu bijanye
nuko ari abanyarwanda abo nabo mu bwoko bw'abanyamulenge bavuga ko ari abanyarwanda ndetse bagenda banavuga banakritika nkamwe mukora ibiganiro bivuga ibyo wenda biyise gusebya cyabuze gusebya leta y'u Rwanda noneho abo bagabo bavuga nyine yuko ari abanyarwanda ndetse banavuga yuko mwebwe muri abantu bake cyane batazi ibyo barimo ndetse basa n'ibivume baciwe bataba no ku mbuga wenda z'imiryango n'ibindi nuko ndetse bavuga nyine ibintu byinshi sinza nambe icyo kiganiro mwaragikurikiye ya ibiganiro ni byinshi narabikurikiye gusa nyine umunyamulenge wiyita umunyarwanda ako kera njewe sinimba nkivuganye nawe ya kuko deja ico deja kukera nta murongo bifite kuko nimba umbwira ko uri umunyarwanda ya nagufata gutyo ntaco waba uvugiye abanyamulenge ico ni kimwe ca mbere icya kabiri ni byiza ko abanyarwanda bamenya ko hariho abantu bazi ukuri cyo naco ndagishima kubera ko abanyarwanda baba bamenye bazi neza ko abanyamulenge bamenye ukuri ico naco ni cyiza kuko batangiye ko barumvise rero batangiye gukoresha bamwe muri twe biyita abanyarwanda bakore urumva nakajagari barateza akajagari gakomeye kuko kuba umunyarwanda si icaha uko niko kuri ntitwaye turwanya abanyarwanda turarwanya igitekerezo cy'u Rwanda cyo kudukoresha kuko nabivuze mbere bamwe bavuga ngo u Rwanda kuruvuga murureka abandi bakavuga ngo aho mwurureka gute kandi ariko rwabazaniye ibibazo iwanyu wumvisha uriya mu general muganga avuga ngo bazorwana handi ngo intambara zabo bazazirangiriza muri Congo aho nukuvuga ko binjiye muri Congo butavayo twebwe nitwe tugomba kubamagana twababwira ngo mutuvire mu gihugu cacu twe twenyine dufite ububasha bwo gukora aho abavuga nabo ngo muvuge bene wanyu nibo babazanye ni kabari bacu bamwe noneho birari abakongomani bari ababakorera bacu bari abategetsi bacu babakorera abantu mu gihugu ca Congo nica abandi bagenzi bacu baturega bavuga bati mwaje kutwisha ikihira bya RCD kugira ngo bakorera icama ca RCD caratangiriwe mu Rwanda binjira muri Congo bakorera u Rwanda bari muri Congo none ubu nyine rero bagiye guhindura indi mpindo rero iyo ni indi impindo mvuga n'ubundi buryo bwo kuvuga ngo noneho reka twita abanyarwanda abanyamulenge b'abanyarwanda ntabahaba uko kera n'ukwica n'ingingo ntabwo nubatindaho ngabo nabonye n'abana bamwe b'iwacu nzi batoya n'abana nyine n'abana tibazi ibyo tuvuga kandi uku kuri twahagazemo kurakomeje tuvuga n'abana ndamuzi umwe umwana w'iwacu ngo ni Ngoga n'umunyamzura w'iwacu ase Ngoga aravugira u Rwanda gute u Rwanda ngo rumaririki araruvuganira bananiwe kwivuganira nugukoreshwa kwa kundi kose nyine twebwe twiyemeje kudakoreshwa n'umuntu turi kukiye tugomba kuvugira abantu nibiturimwo tuzobivuga kandi dufite abantu bana turafite abantu bamaze kumva tugire population yiwacu ruguru iwacu Mulenge baratwumva twavugiye ku maradiyo y'u Rwanda kugira ngo abanyarwanda batwumve ariya yatahuka abantu benshi ngo twavugiye kuri radio y'abahutu ukuri ntikugira ukuri ntago kuri kuguhutu kubaho nta kuri kugitutsi kubaho ukuri gusa kuza gukora mu mwanya wako kandi gukora igihe cyose ntigutinya ntiguca muziko ndigushe donc ukuri nukuvugisha ukuri ku kibazo ufite wumva gihari ibo bakumva uko batekereza bo baratekereza ngo dusenyerwe twemere u Rwanda rudusenyere
noneho dukorere muri bo tuve mu iwacu nitumara kuva iwacu tugende tuve mu makambi igihugu gagifatwe neza kuko nibo bodufatira igihugu ntibamenye ko nyuma ya yibi ngibi tuzohakwa n'abanyarwanda ntabwo twabikorera mu byo turashaka ko igihugu cacu twabanye Imana yemeye ko tubana n'abandi bakongomani abapfurero ababembe n'abashi n'abanyintu n'abavira n'abariya bose ari amoko yose yemera ko tubana nabo dukwiye gukoresha imbaraga zacu ubwenge bwacu kubana nabo abari abantu byanze bikunze tukemera ko tutarebye forme ya morphologique imiterere y'imibiri yacu uko turesha uko tumeze gusa tukumvikana nabo twamara kumvikana nabo bonyine niyo Yerusalemu bwa mbere Yerusalemu na ahantu mu rugo injiri igomba gutangira Yerusalemu Samariya nako Yudaya ni Samariya igakomeza ikagera ku mpera y'isi rero dudatangiriye kubana n'abacu tubana hariya tuba tunaniwe na politike nta politike tuba dufite turashaka ko tuba imibanire yacu ihera mu bacu twatangizanyije Imana yaduhaye donc uko geography ivuga hariya niho iwacu imipaka yacu irahari yemejwe neza mu rwego mpuzamahanga hanyuma iriya mipaka yacu nitumara guhuza n'abacu tubana tuzobone kugira ma relation bilaterale donc bilaterale n'abandi bose n'ibindi bihugu ariko twahereye iwacu leta yacu tuyiha agaciro tudenonse umuntu wese winjira tuyifashe harimo abana bacu bari muri leta dufashe leta yacu tureba abanzi binjira nubwo leta yacu ari inyantege nkeya noneho tubone kuzagira imibanire n'ayandi moko n'abandi bose nyine duturanye ariko twabanjije kubana n'abapfurero n'ababembe bariya bacu bari n'abanyindu bariya tubanze tubane nabo dugira ubutwari bwo kubana nabo neza nibo bacu nyuma yabwo tuzobone kubagira imibanire n'abandi ariko kuvuga ngo tubane n'abandi kugira ngo baze ari bo ngo badufasha badusenyera iwacu muri baciye muri bira bya Red Tabara izi dusenyere ifatikanyije na Mayimayi leta y'u Rwanda ibirimo ari yo bahaye intwaro yahaye Red Tabara intwaro izo bintu nitwo bizemera nta kuri kurimo hariho kubyo warukomojeho hariho umugabo nyine ndagira n'umwe muri abo ngabo yari umupastori aravuga ngo amaze nyine kuvuga yuko ari umunyarwanda aravuga ngo ubwoko bwabo ngo bw'abanyamulenge ngo ntibuhabwa agaciro ngo kubera yuko ngo bakoze ngo barabica babaziza yuko ngo ari abanyarwanda ngo kuva kera none icyo bintu urabitekereza gute icyo kintu uko nkivuga abantu bagiha intera kidafite jewe nabaye muri Shaba ndasa n'uwahavuke ntabwo nifite imyaka 3-4 abashabiye bigeze kwanga abakasaye barabirukana bari bujuje amazikaremi na za Rubumbashi bama baburiza amabato baragenda ngo baje iwabo ari abakongomani ku bakongomani bagenzi babo wenda badafite n'inkomoko runaka twebwe bavuga inkomoko yacu ni bamwe Uganda Tanzania abandi Kenya Burundi nako Rwanda mu Burundi donc niho abanyamulenge bavuye henshi ntabwo ari mu Rwanda gusa bira bavuga ngo Rwanda phone ntabwo yari ko ba Rwanda phone yari ko keretse bazavuge Uganda Burundi Rwanda phone Tanzania phone babivuge bose no ni ibintu bashaka kurangaza biri muri Sun City mvuga RCD yagiye kugira imishikirano none ni politike kuko twinjiyemo bakoze imishikirano y'ibintu byo kuvuga ngo nyuma ya manevre zose z'u Rwanda bashaka kugira ngo Kabila basinyira igihugu mu masezerano yabo bari bavuganye
bati noneho tuje mu gusinyagura ngo baje muri leta bashakaga kariya gace gihe cyose n'ubu niko bagishaka kariya gace kiwabo kuko ko mu Rwanda baga control baja muri Nations Unies ibemerere ku Rwanda ahubwo kugira ngo ruruhuke rugubwe neza babaha kariya kantu tugomba kwiyunga n'abandi bakongomani tukarita contre icyo gitekerezo ntabwo dushaka ko kiriya gitekerezo cyo navugwa ntabwo ari byo none se nyine kuri ako kantu aho waruvuze gatoya yavuze yuko ari umunyarwanda ariko kandi akavuga yuko ngo bariko babisha ngo babita ko ari abanyarwanda no kera yikontredire yavuze ko ari umunyarwanda nakomeza mu Rwanda umunyarwanda ntawe umwasi ubwo bunyarwanda bwe yama bukomeza iyo abana nifite uburyo bwo kumusinyira ngo bumwongereho usubire nshaka kuko ntabwo nakomeza mu Munyarwanda nuko arwanya iyo ntambara y'u Rwanda none ko baba uranyihanganira wenda kuba nguciye mu ijambo ko aba bagize kandi ku rundi ruhande akagenda akavuga yuko mwebwe ivyo mukora n'ivyo muvuga muri abanyamafuti muhaye musebye u Rwanda no gusebya u Rwanda nta mafuta arimo kuko we kera yavuze ko ari umunyarwanda kandi ndi wovuga iyo wavuze ko umunyarwanda ntawe ushaka ko ukuri ukuri kurahagaze guhagaze ntikuza gushaka n'ahandi kwegamira ahubwo ikinyoma kiza gishaka aho cegamira kugira ngo kirebe ko kiruhuka kiba kirusha uriya muri inzu yarenze ngo ukuri guca kuri escalier ikinyoma kigaca kuri ascenseur kikama ciruka kikihuta kigashikayo ukuri kukagenda kugasanga cya kinyoma ntigifite umusimamo kirashaka ahantu kikama kigira isoni iki cya kinyoma donc iwe yaravuze ngo bararenganye muri Congo kandi yatangiye ari umunyarwanda nyuma aza kuba umunyamulenge uko yazaga kurangiza ari mu South Africa simbizi uko urumva none wovuga gute umuntu watanga introduction yiwe nguwe ni umunyarwanda agakomeza uwo bivuga gute aho naho ibyo avuga ngo nta burenganzira bari bafite muri Congo wari ubibashije niho nari ngiye kurangiriza kugira ngo msobanure neza kandi nkubwira bakasaye ukuntu birukanywe bavanywe Karemiriya uburenganzira bwa Congo twese si abanyamulenge gusa twari dufite twubwihariye birumvikana byo ndabizi ariko n'abandi bose nta mahoro bagize none si ibibazo za Ituri na hariya hose za Kasayi ni Kinshasa ariko mbavuga iwaje muri capital nabyo birakomeye abantu barapfa umunsi kundi ubu usanga muzano kiva abantu barapfa imirambuka musanga abantu bashize none biriya byo ubuzita gute n'abantu benshi bahuye n'ibyo bibazo ariko ikibazo cacu rero cabaye accentuwe cagize imbaraga kigira ubukana muri iyi myaka ya nyuma aho twebwe dutashe abantu bavuga ngo baratasha abanyamulenge bama bagurisha ibintu ngo baratasha mu Rwanda kandi bacaga ku mipaka carte d'identité za Congo biya bikarite bya kera babitaga hajya ku mupaka leta ikabibona ngo muratashe kumbe mwara abanyarwanda abantu basa nabirutse ariko ubundi nyine nk'ibyo kugira ngo tubihuze n'ibindi twara abamercenaires babaho hose ndaho bataba twagombaga kubafasha ariko natwe badufasha natwe bakadufasha bamara kudufasha bakaduha imyanya bamara bagasubirayo bakaturekera igihugu bakaduha amahoro ibyo byo turabyumvikanaho ibyo kudufasha baradufasha ariko reka ngubwire Rutika umunsi bagera hariya iwacu bafashe Goma na Bukavu narabivuze mu inshuro nyinshi maze narabivuze basahuye na televiziyo n'ibiyiko bari kubuzuza imodoka bakama ibiyiko n'ibiyiko ibintu byo gutekesha byose amastove byose bakuriza imodoka n'imbunda zikomeye n'amamodoka baranyaga nindi utabizi abanyamulenge bareba umunsi bagera Kinshasa umunyamulenge niwe wa mbere wabaga chef wa etat major ariko au contraire urabizi ko byagenze
chef wa etat major yari Kabarebe ikute Kabarebe yoba chef wa etat major wa Congo umuntu w'umunyamahanga uriya muntu yarakwiye guhanwa n'amategeko ntaba kiri hariya ubu nyine barafashwe akajanwirahe kuburanishwa uza abantu b'abanyamulenge uza abantu b'ikiremwa muntu bapfuye muri iriya ntambara kuva donc muri 96 ukageza muri 2002 mapping report iratinze cyane turayitegereje kugira ngo tuvuge ibintu byose ku mugaragaro twavuze ibintu byinshi turavuga ngo leta y'u Rwanda yisha abantu yamaze abantu ntibari mu kubyumva ntibari mu kubitegera niko kuri kurahagaze nibave mu gihugu cacu leta yacu ikore twebwe abanyamulenge dukorane na leta yacu sibwo bwa mbere dukoranye nayo twakoranye nayo igihe ca Mobutu iduha intwaro abanyamulenge bararwana bagiriye binjira igisirikare barimo na Grand Frère Segapara Marehemu binjira igisirikare n'abandi benshi no kubwira binjira igisirikare barwanira igihugu cabo ubu nyine rero twebwe baradufasha ubwo badufashe sava ni okay natwe twarabafashije ariko rero twe batwituye ibyo kutwica no kutumara nyuma yuko bafashe igihugu no kutunyaga no kunyaga igihugu kugeza ubu nyine noneho ko baratubwira ngo amakundura kuvuga ngo Lady Tabara na Mayimayi tunyage binjiye mu bantu bacu barimo barashaka ukuntu batunyaga bahe bahuha impfu z'abantu b'abanyamulenge zirimo ziraba bari ba Abatu uriya waramwumvisha ukuntu yapfuye nubwo wenda utabimbajije nabyo turaza wenda kubigarukaho hapfuye harapfa abantu bacu umunsi ku wundi bukuru wabonye ukuntu yapfuye n'abandi bapfa ni ukuntu iwacu haye hanyagwa kugeza ubu nyine na Lady Tabara yatumwe n'u Rwanda n'amahanga byasohotse mu cegeranyo mpuzamahanga ninde utabizi uko nukuri nitubivuga ngo leta y'u Rwanda itangire kudukurikirana aho batangire kuduhigisha abana bacu ngo abana bacu bise abanyarwanda none ngo ariho ngo basobanura ikibazo neza bari ko basobanura ukazugira ngo none ko ni ibintu n'abana nyine n'abana batazi ibintu ariko mu minsi iri imbere ibi byose bizosobanuka neza abantu bakunde bavuga ati aba bagabo ni bibavugaga twarahagurutse kuvuga tuzosubira inyuma okay hanyuma none nguko ari abanyamulenge nyine bamara bakaja hariya kandi bakaja hariya bakafata ijambo bakavuga ngo abantu ngo ndibaha agaciro ibyo muvuga ubwo urumva mwebwe niki muteganya cabuze mukora iki nyuma y'ibyo uye nabo kugira ngo bakore bavuge gutyo ngo ndibaha agaciro izo bavuga kera bakaga none wowe uvuga ngo ndu wagaciro ngo ntimuremo niko kujya kwigihoma uzugikubita gutya inkoni kiri hejuru kigasinziraho bukeye donc uko kera abanyarwanda babihaye agaciro no kuja kuri tahuka umunyamakuru nabivuze nabisobanuye bo bavuga ngo ninteramwe ninduruca ubututsi Kayumba Nyamwasa nindurusha ubututsi Karegeya ninduburusha na Rudasingwa n'abandi nimba ari ubututsi bavuga sibo wumve kugira gusa ngo bafobze ibintu bariya n'abagabo baratekereza imbugita barimo imbugita zabagezemo abanyarwanda bose hamwe Kagame yashinja abantu karashinja abantu kandi agashinja ingambo zose none tureke kumuvuga ngo turamutinya ngo afite imisaya miremire turamutinyirike aha yashinja abantu yarohereje Lady Tabara ya kutumara ngo ni kwa kuri twananiwe guhisha ukuri none ngo ntibakabiha agaciro ahubwo agaciro ahubwo bamenye agaciro kukuri tuvuga kuko iyo bataje agaciro baba baracecetse ntibarirwe bashaka abantu abana bimuhira ngo babahe simbizi ndatekereza ko babahe n'ifaranga jewe ndabitekereza kuko nta faranga jewe bompa uko ntekereza ninde wumpa ifaranga yoze impa nimba gari faranga ntazo nkibonye kubera ko twavuze ka nyirazo kandi uzitunze kareka tuvuge gutyo ko ari mu kuja kuzishaka iwacu
Kagame uzi ifaranga yakuye muri Congo nizo baheza abashukisha twarabimenye hari ifaranga zitangiye gutangwa hano ngo abantu baceceke hari abifaranga zizofata nyine bakazikorera ariko hari n'abandi bagabo bazahaguruka nta faranga turazikorera twe twenyine hari uko waruvuze uti abantu none se nabo bagumye kuvuga ngo nta bantu bumva wenda ibyo mukora nta nubwo abantu babyemera ati ni abantu bake cyane batanageze no ku 0 ati ntabahari wowe ni kubibona yuko hari abantu batumva nyine ibyo muvuga barazumva kuko gusa nyine hadufite abantu b'iziciro bibi rero ni nka bitatu ubirebye abantu ba mbere dufite n'abantu bazi ukuri bagatinya abantu ba kabiri n'abantu bari kuri wa ruhande nyine ibo bahagaze hariya bumva ko twohangana abandi n'abaturage batazi na ruhe batazi aho ibintu bihebije ariko ubu nyine kubona abantu bahe badusenyera ariko umunyamakuru bwana Rutikanga reka ngubaze ino jambo twarwanye n'abamayimayi n'abafure ababimbe n'abafure rukambikubwira inshuro nyinshi turaziranye cyane n'intambara yabo ntiyari bumari iminsi yose abana bacu bahe barwana nabo tuzi uko bazabarwana aho Red Tabara ubu nyine tuzi aho yaturutse kubera ko abantu batavuga bahisha tuzi aho yaturutse ni mu Rwanda tuzi impindo tuzi zanzira igihumbi z'u Rwanda bashaka ko tugaruka tubiri abanyabzura intambara yabo ntabwo uzi ko bayirwanaga bonyine bari bahagaritse umwanzi u Rwanda ngo ruze ngo intambara irakomeye ngo muze ngo babageze Kaleme bategura indege ziburiza zibajana ikanombe abanyamulenge b'abanyabzura barabyanga kera bazaga dutuka kera basogokuru bamwe twasanzeho akavuga ngo urakaje Rwanda sintuka igihugu c'abandi ariko hari impamvu babivugaga kugira ngo umuntu wawe uhaye ukubwira akakubwira ngo karagufasha ariko ari uhaye kwica uwo muntu ndimwoje inama biragoye ibitekerezo rero kuvuze ngo abantu nari nkubwiye ko abanyabzura baje n'ibintu byose iriya migambi bafite abaturage bamaze kuyimenya banyazwe ndakubwiye ngo abanyamulenge bari iriya ruguru bamaze kumenya ukuri ibi byose muhaye mwumva nagatsiko kahariya mu Rwanda kagira gakora biriya ngo katamporize ariko abanyamulenge bamaze kumenya ibyo RCD yatugejejemo ubu ngubu nta muntu wo muri RCD wopfa kuja iwacu ruguru ngo avuge ibyo ashaka ibyo nkubwije ukuri ibihumbi by'iwacu z'abanyamulenge barabizi baraceceka gusa bamwe n'abanyabwo bagaceceka ngo reka bituruke ku wundi kandi ibyo bintu rero abantu bo bitanze tibaza bareba ibyo ariko dufite abantu benshi babizi abangabo korirwa birukanka muzo bimenya vuba cyane bizonagaragara vuba si ibintu byo kwihisha mu byukuri ntabwo bambifitiye warukomoje ku rupfu rwa Abatu Seba ngaho bankuru tubwiraho tunihanganisha n'umuryango wiwe by'umwihariko abana biwe b'imfubyi nagira ngo ni 7 basigaye ni ibintu bibabaje cyane urumva yaramaze nagira ngo n'umudamu yarapfuye amaze iminsi mike apfuye none n'umugabo nawe aricwa kuko twabyumvishe twihanganishije rwose n'umuryango wabo ndagira ngo avuka mu muryango w'abanyakarama namba ntibeshe yego rero turabihanganishije cyane yari umugabo twagiye twumva nyine nawe wakoze ibikorwa bikomeye cyane tubahaye pole kandi n'ukwihangana ariko nkuko wari wabikomojeho niki uwo bivuga kuri ibyo byagenze gute cyabuze amakuru ufite ku rupfu rwiwe nayahe urakoze kuri ico kibazo Abatu Sebastien ni umugabo wabaye chef de poste mu Minembwe nyuma y'abandi bagabo babiri yasimbuye
noneho nyuma yabwo haje kuba ibingibi bya komine ya Minembwe mwarabyumvise zikuntu yarwanyijwe nabyo n'ukuntu yatanzwe iriya ni imikino komine yotangwa gute abantu bahaye bapfa ariko ubwana mu nyamakuru muzamukurikirana n'ibintu bimwe na bimwe kweri komine yotangwa igatangwa abantu bari imbugita nanje imbugita imbunda zibari hejuru ukaza ukavuga ngo uje gutanga komine no abantu bari mu gushukwa cyane ta komine yatanzwe kwari ukugira gusa ngo haba kavuyo komine nitangu nimara gukora nimara gukomeza gukora haba kavuyo akavuyo gakomeze kabe kenshi none nikamara kuba bagume barwanye no mugabo Tshisekedi uri ku ngoma iriya ni intwari imwe bakoresheje n'uburyo bumwe bwo kugira ngo bacuze ubu butegetsi buhari bwa Tshisekedi ico ni kimwe rero imaze kurwanwa bashakaga undi muntu gugaruka muri ofisi kuko Abatu yari umukandida kuko yari yarakoze hariya muri ya biro uko yagarukaga swate yagarukaga ari chef de poste cyangwa nyine burugumestre noneho abantu ba mbere kuko aba suspect babiri bakekwa ni FRDC nyine wenda kuko urumva ko hari abantu nayo yishe FRDC ariko abandi basaba gukekwa n'urundi ruhande rw'abasore bacu wenda bashigikiwe na RCD ruya rwanda rwa RCD ariko ingaruka pourcentage nyinshi mu bitekerezo byanje n'ubwo enquête itarakorwa je m'excuse enquête itarakorwa ariko kandi mu buryo bw'ubaje nk'icyo kintu mbajije no kivuga uko njumva kuko FRDC yari mu ruhande rwo kumushigikira ngo agaruke muri office abantu ba mbere bafite ipurusa nyinshi zo kubwira n'urundi ruhande rwa RCD rutekereza ko uriya nimba abaye muri asuye muri ya commune iragiyeka kuko bakoresha kakuriya ku Rwanda rwemina abantu rugenda rwisha abantu rushinja ko bibona muzamubikurikira niko nabo iriya systeme niyo batangiye kuaplika kuko umunyamulenge nimba dutangiye twenyine gushinja pana gushinjana hari ukuntu bavuga gushinja kuregana ikavuga kuregana tukazana twenyine tutangiye kurasana ngo uyu nguyu ngo yoja kubuyu ngo reka tumwice tumurangiza ngici kintu Abatu azize Sebastien nuko ari we wari ufite umwanya wo kusura kugaruka muri iriya biro agasimburaga mukiza gadi nzabinesha agasimbura mukiza nzabinesha kuko mukiza nzabinesha ari kuri uriya ruhande rundi donc ndagira ngo urabizi ko ari muri office uriya niba avuyeho nta wundi ushobora kugira pourcentage zo kugaruka muri ya office ngici cyo Abatu azize kandi dutekereza ko ruriya ruhande rundi ari rwo rwamuyelimine kandi biragaragara none umuryango kuriya muntu bafite umuryango nawe afite umuryango afite avuka ni gute bo kumva ko umuryango we utagira ubu nyine n'urugero ngo haye abanyakarama n'umunyakarama bavuze ngo umisanzu yose nabo ntibayitanga kubera iki bazi neza ndabizi ko hariho ababizi neza ya makuru batavuze bacecetse twaba tuhaye tujaye dutangiye twenyine kwicana bimaze iki tacu bimaze ahubwo ibyo babyiza nuko tureka tukagira ubuzima twese tukaganira hamwe abantu bakavugana bakareba ico bokora mu bibazo dufite tugashakira ubuzima abantu bacu ariko kera bamwe bagiye mu banzi nibo badusenyeye ngo nibwo buryo bwiza bwo kuvuga ngo tuje mu Rwanda tuzose tugaruke turwanira igihugu tube suti tube dukorere tube abaja b'abanyarwanda ico nico bashaka nungubo barabahatse bari mu gihugu cabo nibo bababwira ngo mukora ibi
mukore ibi mwicuyu mugire gute ivyo bintu birahari ngo abantu ntibavuga ngo bavugisha ukuri ngo baratinya ngo twovuga ngo abantu bakamenya ukuri hari abantu bagendera mu Kigali kugeza n'ubu nyine ariko mu magambo make uriya mugabo nico nico yazize Mbo reka wenda tuzakomeza kubikurikirana tumenye neza n'iryo perereza wakohoza uvuga wenda tuzakurikirana tumenye uko byagenze tuzagenda tunaganira n'abantu batandukanye tumenye ukuri kw'icaba cyamwishe ko byaba bibabaje koko abaye yarishwe n'abanyamulenge bagenzi biwe ibyo ni ibintu byo abantu bagomba kwamagana kubera yuko namba hakinwa politike cabuze ibindi hagomba gukinwa politike itariyo kwicana no kwangiza no kumara abantu hanyuma rero ubutegetsi cabuze ubuyobozi bugenda butandukana gute nire tandukaniro ryabwo urakoze ubutegetsi nje uko ntekereza ubutegetsi n'ubuha abantu amahoro n'uburenganzira bwo kubaho ubuzima iyo ubutegetsi bushinjana butemana bwicana njewe mbona ko ubwo butegetsi ndambaraga babugifite ziba ari imbaraga zo kwica nyine kubaho kubera wavuga ugashinjwa wagira gutewe ukamburwa ubuzima donc njewe ntekereza ko ntanze nk'ingero hari ubutegetsi bubiri nshobora gutanga ingero zitandukanye ubutegetsi nk'ubw'u Rwanda reka mvuge ubw'u Rwanda mvuge n'ubutegetsi bwa Tanzania n'urugero ibyo bihugu byombi kandi byo mvuga kuko igituma u Rwanda nduvuze nuko ruba mu majwi yibi byacu nyine bikorwa hane iwacu Umunyamulenge nibi zose twamagana ko rwadukoreye bitari byiza rwaradusenyeye rwohereje reditabara noneho nico gituma nduvuze na Tanzania nimba ngereranye Kagame na Magufuli kuko uriya mugore we wasimbuye Magufuli aje abantu ntibaramenya imikorere ye noneho nka Kagame na Magufuli urabizi ko aho yaragejeje igihugu yagitwaye neza yaracubatse Tanzania iriya gare ya Moshi nabiriya zose no kubaka umujyi nyine wa Dar es Salaam n'ahandi mu Kengero n'indi miji n'imibanire yabo abatanzania burya abatanzania bagira amoko menshi ariko ntuzi ubimenye jewe nabaye nageze muri Tanzania inshuro 7 nabaga muri Kenya namaze imyaka 9 muri Kenya ariko nazaga nciye ku mpaka wa Namanga nkagera Arusha nuko nagera hari Arusha ndahazi cyane abatanze habamoko menshi ariko yibumbiye mu mujyi nyine wa Arusha tuzi umenya ngo uyu ni ubwoko ubu ni ubwoko kuko barwanyije ikintu citwa ubwoko ariko mu Rwanda ntabwo buzoshoboka igituma bitabaho nuko tujuru hariho umuntu yitwa izina ry'ubwoko ndetse umuntu wese yagira ikosa uko arigize kose bakamwitirira bwa bwoko urumva ntibihuye mu mibani ugereranije na Tanzania ikindi Tanzania nta muntu uzuterwa ubwoba na leta leta ngo ugendere ku gitsure umuntu arorora umuntu arahinga umuntu aracuruza aho ashaka hose akagera ariko sinizera ko mu Rwanda ariko ahubwo iyo utari mu FPR iyo ucuruza kugira ngo ibintu byawe bigende neza haraho utagera haraho n'ibintu byawe barabikonfiske nukubifata kubera ko bagukeka utari mu FPR nta burenganzira bufite bwinshi busesuye rero imitegekere nyine uko warubajije ndewe numva ibyo bihugu byombi bitandukanye kimwe kirekura abaturage kikabeha uburenganzira bwabo bwo kubaho n'ubuzima bw'imibereho myiza abantu bose nta uterwa ubwoba ariko mu Rwanda abantu babayeho mu bwoba
barikanga umuntu ntiyisanzura bagendera ku moko byanze kuvamo rero iyo ni imitegekere wenda y'ibihugu biri kugira ngo urusheho kubisobanukirwa aho Magufuli umunsi apfa nk'umuntu wakoreye abatanzania s'il vous plaît ndibuka sinibuka umubare w'abantu bapfuye umunsi apfa kumushingura ndatekereza ko hapfuye abantu benshi kubera ubwinshi bw'abantu no kubyigana baja kureba umurambo wewe ariko ndakubwiye none Kagame apfuye sinizera ko ari umuntu worira Kagame nabo babana so ndabikubwira mbifitiye igihamye nabo bana ahubwo ibiyaga bigari Congo bazishima abantu bose basamburiwe basenyewe abantu bose biciwe abantu babo bazayiruhutsa bavuge ngo uyu muntu umva imitegekere bitandukanye uyu muntu yaradutwaje gitugu ntitwahumekaga nta mahoro twari dufite uriya mugabo apfuye ntaho bihuye na Magufuli kira nico kikwereka ubutegetsi nyabutegetsi n'ubuha abantu burenganzira abantu bakavuga umuntu agakora ico yumva ashaka muri Kenya nahabaye imyaka 9 nari mbivuze iyo bashaga hajya abantu basetsa bakavuga ubuzima bwa president Moi bwa president Kibaki bari abatwaye ibihugu Perezida Uhuru Kenyatta bakamuvuga hajya abantu baseka bakamwigana bagakora ibintu by'amakosa yiwe yakoze ariko woje Kigali ukaja hajya ukavuga amakosa ya Kagame uwo munsi ndagira ngo wagira n'isuma ko yo kwamigo igufata bakakuboha donc izo n'uburyo ni ibihugu bibiri bifitanye bifite imipaka bihanye imipaka rero imitegekere ntabwo abantu bakwiriye kugira uburenganzira kandi uza wica abantu ukabaniga wamara kubaniga ukagira ngo niho bagutinya bubaha ugasanga niho ahubwo bakubahuka niho barushaho kukubahuka ndetse bakakwegera cyane kuko ubirebye muzi ukuri Kagame yaratinyitse mu myaka ya mbere je nigeze kumwandikaho mu ishuri nigagamo hano mwandika nk'umugabo bariko batubaza ngo ninde wahinduye ubuzima bwa umugabo utekereza ni uyo nyandiko ndayishakisha ngo nzoyisibe nukuri kuko ni gute umuntu yara mu myaka ya mbere ataratangira gushinja abantu kubica kurasa abantu biriya byose akora nakuriya kudusenyera no kugira gute abantu byari bitarabaho cyane ngo bigaragara abantu babimenye donc izo byose ni imitegekere rero myiza nuguha abaturage uburenganzira abaturage bakarya bagahaga ico ni kimwe abaturage bagacuruza bakagira uburenganzira mu gihugu cyabo abaturage bakagubwa neza jewe nshima ubutegetsi bwa biriya bihugu East Africa nta mbuga itazibayo imbuga itamvuga ni kuriya kunigwa nukuvuga ngo amashuka y'Kigali agira ubugi nk'ubwishenye ngo Kizito Mihigo ngo yini ngo yari ejo bundi wabonye intwari yacu bukuru ntwari nyine ngo yari yahuye nukuvuga ngo bari abantu bo ba Tanzania bo ko batiyahura ziriya mbuga itazose ubona za bakaregeye bapfu imitegekere mibi ituma ubutegetsi bw'umuntu abantu batabwiyumvamo abantu bahunga mu Rwanda ni benshi muri Tanzania nta muntu numvishe umuntu umwe ngo wahunze mu mateka baramwandika ngo wahunze yari yatsinzwe amatora ya Magufuli ahungira muri Kenya ariko araswaragaruka bari abantu n'inkima nakabwa kaza kamenya umuntu ugakunda sikananza umuntu imitegekere rero ni nkuko nje ntekereje kwisobanura kuko nguhaye ingero zombi ugenda mu imitegekere ni abantu uburenganzira abantu bakidagadura ntiyavuge ngo uyu nguyu ngo baratekereza ngo ko ari bya yakora agendere ku murongo wa FPR nimba udagize ba confisque bafata ibintu byawe babishire ku ruhande ntukora bagucinyize bakwitse hasi nta burenganzira ufite ibintu bene byo iyo si imitegekere ntabwo iyo nta ibihari
ariko hari ikintu numvishe nifuze kukubaza k'ibi bintu nyine nibyo wenda tugenda twumva nibyo twumva niki munagenda munavuga ngo FPR ngo ibifite ngo bamaneko ahantu hose cyavuze ngo igenzura ngo abavuze akantu wavuga wenda ukaba wakritika cyavuze ukavuga wenda nk'ikintu kuko mugenda mubivuga wenda ububi n'amakosa bakorwa na FPR ngo bakakwica bakagira gute ibi bintu ubona biva hehe ese umuntu kuvuga cyabuze ukaba wo kritika cyabuze ukaba wovuga n'uwavuze nabi ni ngombwa ngo yicwe ubona biterwa niki donc uko bica abantu niko waruvuze biterwa niki kubikora kuziza abantu wenda ko bavuze icyo bavuze icyo ari cyo cyose donc umunyabwoba kera tukiri batoya mwararwanaga abana nyine nguko basanzwe abana bakarwana mwarakinaga mukundanye mwagira gutya mukarwana umwana w'ubwoba yaragukubitaga mu matsa ya mbere akiruka agahunga jewe ntekereza ko uriya mugabo ni umunyabwoba Kagame atekereza ko akubita umuntu ataramugeza ahantu niyo ntwaro yakoresheje n'ubwoba ni ugutekereza ko uyu muntu yohindura abantu yokora ikintu kigatuma abantu bamenya ibyo duhaye dukora nico kintu nubwo nogenda ngisobanura ariko ico kintu nico kintu nyamukuru ni ugutinya kubona ko abantu bamenya ibyo bahaye bakora ntibashaka kumenya ibyo bakora barabihisha cyane bikaba mu rwihisho kandi umunyabwoba niko azagira mu matsa kama akubita gutya donc kugira ngo mbihuze uzumve neza nuko bashaka ingoma y'igitugu izishaka kugira ngo yiganze yihaze yihaze cyane abantu bose bayitinye noneho umuntu wese uvuze nka hariya muri Afrika cyane cyane ibihugu bya Afrika nizo biroroshe kuhagera urabizi abarashe Kayumba bamurashe ngo amasasa 3 ariko arakira n'ubu aracahari General Kayumba Nyamwasa biriya bihugu bizinjirwamo n'abanyarwanda bagurira abandi banyarwanda kugira ngo babarase kakarege yawe urabizi ko yaguye muri hoteli nawe bamunijigishije imigozi iyo ni colonel warushinzwe intelligence nyina mu Rwanda acitse bagenda baramusanga donc nukugira ngo nibanga ni kujya gukorera mu bintu by'urujijo byo kubesha bakabona ko kudevoile ni ugushira hagaragara ibikorwa mudakora neza noneho bagashaka kuelimina kumara umuntu kugira ataravuga uzorebe mu Rwanda abantu bakorera hariya iyo ukoranye n'u Rwanda ntibazashaka kuja hanze bazashaka kuguma mu gihugu kugira ngo bagume gukontrol bagume arebe utazoja hanze ukavuga bababazwa cyane naba bagiye hanze kuko kera ibingibi byagiye hanze biragaragara ntibashakaga ko bija hanze nibi by'abanyamulenge babibuta ko barumva ko abanyamulenge bamaze kumenya ukuri noneho barashaka kugira ngo nabo bashireho abandi bantu babaha ifaranga kugira ngo barebe ko bogerageza donc batwitega abantu badasobanutse batwita abantu babasazi batwita abantu bashizwe ku ruhande hariya ariko barwanya kwa kuri twebwe duhaye tuvuga kwa kuri duhaye tugaragaza u Rwanda rwanga ukuri iyi ntambara rero turwana twebwe twamenye abo turwana nabo twamenye ko ari abantu b'abanyabwoba badashaka ko ibyo tuzi bija hanze ese nko kuri icyo kintu wari ukozeho kugira dictatorship nyine ku buyobozi nko kuvuga
bw'igitugu bw'igitugu ubuyobozi bw'igitugu uko nta muyobozi woyobora bashaka bakamuvuga cyangwa bakamutuka bakanamusebya ko tukunda kubibona hano baratutuka bakavuga Biden bakavuga Trump nabi hoza ari president ariko ntibimubuza gukora bimwe hari naho bitamugeraho nk'umuntu wavugiye iyo gusa president aba ari biza akora ibintu nk'ibi byinshi ariko ntibimubuza gukora agakora ibyo ariko akora wumva ko biterwa n'iki kumva ngo umuntu yavuze ngo nuko ngo kera ngo yamayicwa ngo yavuze president ese president ni Imana ntabwo aba ari umuntu ngo nawe akiritiko cyangwa avugwe wowe kuragereranya ibya hano muri Amerika Biden azi ibyo akora azi ibyo akora kandi Biden ari muri systeme nya systeme systeme y'abanyamerika hano turayizi hano umunyamerika bagendera ku itegeko nawe itegeko se ryo mu Rwanda hariya mu Rwanda hari itegeko rihari ubucamanza perezida ni ubufite ejo bundi bacira urubanza Rusesabagina wabonye wa mugabo wacu ngo ni Muhima wa mucamanza yejo bundi yamucira urubanza amatama yabyimbye basa n'uwakubiswe yarakubiswe koko warabibonaga umugabo yakubiswe twaramubonye ndakwereka ndaza kukwereka video ntuze yiwe video yiwe aha yacira Rusesabagina urubanza ndareba umugabo ejo bundi wari kuca urubanza ari muzima ibitoka diye ejo bundi nibyo bimuzimisha amatama dufite ibibazo baracakubitwa gukorera bari abagabo kubwiza ukuri tuvuga ukuri kuja hagaragara umugabo w'abandi uzomubona ndamukwereka kuko uko yihagazeho ravuga ati no ntabwo nohindwa kuko Rusesabagina umbabare kuvuga ico kintu Rusesabagina yari yaciriwe urubanza mbere rwa burundu kandi kugira ngo umuntu acire urubanza abanyamategeko bagendera ku itegeko igituma ntago byari bikwiriye kwivuguruzwa vuba kuriya mu buryo bw'amategeko byari bikwiriye kwigwaho bigatinda bagashaka itegeko rimurengera ariko nta tegeko bari rengera kiriya gihugu amategeko yose cyangwa ubucamanza bwose buri hariya mu maboko ya Kagame ni uvuga ngo uyu muntu nahanwe uyu muntu nakizwe donc ni bamuheza uburenganzira donc urwo ni urugero rutoya ngo haye hari abantu benshi uyikorera u Rwanda nari nkubwiye ngo uzurukorera aho kugira ngo rukwiture byiza rukakwitura ibibi nuko rukora muri systeme itari y'ukuri ngico ikintu gusa conyine naho Biden akora muri systeme y'ukuri abacamanza bakurikira president wa republika bakamuhana naho bwari yagabwo buri donc budepanda na un président de la république niyo mpamvu agenda higa abantu higa abantu kuzogeza ukuri azohiga ageze ryari umuntu upfa yo kwicundi ntabwo uzari kwiye kubaho uko nukuri abantu bose bari bakwiye kugenderaho nta muntu upfa wica uwundi mu butegetsi umuntu arahanwa byibuze yagize ikibazo ariko kugira ngo ugende ushinje abantu amategeko ukareka akaba ari yonyine yikorera agahana umuntu ariko mu frere dufite ikibazo cy'ubutegetsi bw'iwacu bugenda bukora wowe urabona systeme hano muri Amerika nawe umaze kwamara igihe kirekire jewe uyu mwaka wa 12 kino gihugu kigendera muri systeme nzima yego hanyuma reka tugere ku musozo dusigaje iminota mike cyane dukore kuri iki kintu hari ubushize twakoranye ikiganiro na Maître Emile avuga ingene ngo baguhagurukiye kubera ko wavuze leta y'u Rwanda ababevu wari uyoboye abanyabyura hanyuma ngo bakurwa nyine bikuviramo kwegura ku butegetsi ku buyobozi mu ncamake bitubwire nibyo koko
baraguhagurukiye kubera kuvuga leta y'u Rwanda. Ikindi yakomojeho nuko umwe mu bantu bakoze ibiganiro Metre Ntimira ubushize yavuze yuko ari umwe mu bayobozi ba RCD. Bavuga yuko Metre avuga yuko ari mu bantu bari mu ya mbere mu baguhagurukiye. Ni ibyo bari byo cyavuze byifashe gute? Oya izo z'abanyazura kunyeguzaho ntibanyeguje perezida wa vice perezida wanje niwe yigeze gutumiza inama ngo bige ku kibazo canje. Noneho abantu babona itangazo ku rubuga baravuga ati no ibi ni ibiki. Kingungwa niwe perezida turabizi bavuga njewe nyine none ni gute yo tumiza njewe ndabakontakte niki cabaye batoye nyabona reka tuzo gute perezida atumiza inama vice perezida atumiza inama iyo perezida yapfuye sindapfa aho iyo yamuhaye uburenganzira toni ca kabiri ca gatatu iyo wenda dahari igihe c'inama cageze nawo nyine bayamuhaye approval cangwe yanze kwitumira akanga wenda ku mpamvu runaka. Zo ni ibintu bitatu gusa byemewe biri mu statut irengera umuryango wa BV. Nuko baguma kumbwira gutyo ariko abasaje baraduhamagara turaganira baravuga bati mwakoshe. Nimba urumvaga twari kumwe na waruvuze Metre Ntimira ni wowe perezida wa njyanama wa board. Donc Ntimira urumva niwe kera habaye ikibazo gutya niwe wari ugombaga kuba wari ufite competence yo kubuja mu kibazo. Ariko iwaje mu kujya yarabyivuga ejo bundi ko ari mu RCD koko nyine ni mu RCD kuko niho byari ko biva muri RCD hariya Kinshasa nyine kugira ngo ngo musinsuye kubayobora bati mugende mu mugira ceceke baraza barambwira ati yewe twabonye muceceke uriki bikuriri reka bizovuga abandi. Nuko jewe ndareba nti sino nta bandi bo bivuga ariko uzikundi kuvuga ukuri biza biryoha. Ikibi nukubesha iyo uhagaze ku kinyoma umuntu uhagarara ku kinyoma nzambura ukugura hagararaho nimba ari ukundi kwa gatatu ko aba yameze niko ntekereza ariko ukuri iyo guhagazeho n'amaguru abiri biraryoha. Ni ibintu byiza bimeze neza uzawumva uruhutse ku mutima. Noneho uko byaje kugenda wumve bwana umunyamakuru kubwiza ukuri twazaga dutumiza amanama hakaza rimwe hakaza 30% 40% 50% ariko kubera ko ikibazo cavutse canje hakamaza 100%. None ndavuga abanyamulenge twabaye gute? Abanyamulenge nukuvuga ngo bazabishimira ibibazo kurusha amahoro, bazabishimira kuza mu gihe cyo gusenya kurusha igihe cyo kubaka. Hanyigisha ibintu byinshi. Noneho uko nsimbuke abasaje batahe byatsi baravuga ati yo mwakoze gitangaza gute perezida yavuze nkawe ntiyavugiye abanyabzura. Ibi byose yavuze iwe yavugaga nk'igitekerezo nk'ubwoko nk'umuntu ubajijwe n'umunyamakuru. None ni gute mwokumva ko ari ikibazo atoye ceceka na ceceke umwukagira Imana mwe ariko kano no abasaje bati mugene mwebwe ntimwuruhamo ntibizoshoboka muge niwe uzotumira tubone kwitaba ariko gakurubuga abantu bacu bamwe banjamwo abandi baje ku rundi ruhande ubwo nari maze yari manda ya kabiri. None ndatekeza abantu nakoreye imyaka 3 bacikemwe abanyabzura kandi urabiza abanyabzura muzukuri uzikunda abanyabzura bakundana. Abanyabzura twebwe twatumaze kwibagirwa amoko. Nubwo twagendaga twubaka amoko abantu bamwe haba abandi habo ariko kurya
kubera ikibazo twahuye naco hajya muri Zura abantu benshi barabizi ibyo byose no bitindaho wararaga mu muhana ntuje kwa mwene wanyu ukaja ku munyabyura donc bivuga ko twari tumaze gutera imbere mu buryo bw'imibanire none nje ndatekereza abagabo biwacu urabunzo bangira icizere ndavuga nti muzo kuri ariko nta muntu nabwe ndavuga nti inama nyine itumiza ndategereza inama ndayitumiza ariko nigira umutima wo gusezera kandi nzamukubwira gusa ngo ndengere ubumwe bw'abanyabzura kuko numvaga abanyabzura bacitsemo kabiri ntaco twovuga noneho ahubwo zoba byiza ko jewe nsezera kuko sinori kuno murongo ko barambwira ngo ndeke ni RCD giyo yabikoraga urumva ntiyimere yarabivuze nawe yarabigaragaje ko ari umu RCD nuko ndavuga ngo uno murongo nihaye bo bagutekereza ko ari mugufi cyane jewe kurusha konje nkumva je mzumva ni ibintu birebire kandi bisaba nyine gutekereza neza kumva ko bikurimo atari ibintu ushakisha ugenda ufata nuko dukora inama ndayitumiza inama abantu baraza maze gukora guhamagaza nyine inama mvuga ibintu byose nakoze kuva dutangiye mvuga intego twahagurukanye mvuga ibyo twakoze n'imirongo yose mvuga ibyo duteganya gukora birangije byose hanyuma ndababwira ndi mu by'ukuri uyu munsi njewe numvise ko ngomba gusezera kuri uyu mwanya mu mahoro ku mpamvu zanje nari naraye nanditse lettre nari naraye nteguye na madamu ndabimubwira mbwira ko ngomba gusezera ku babeve madamu ati ibi gute wosezera gute nuko ariko ndamumvisa ndi gusezera kwanje nabonye ko ndashaka ko abanyazura bacikamo kandi kera hariho tension ariko nyine ndababumba ndababwira ati muzo kuri mu lettre yanjye ku mpamvu zanje bwite ndasezeye ariko turi kumwe undi muntu bazotora undi muntu tuzafatikanya ariko impamvu kwari kugira ngo umuryango w'ababevugi uruhuke abantu bose bavugire hamwe babane mu mahoro kandi mu buryo bwo gushigikira mu zukuri twakoze neza kugira ngo badutore inshuro ya kabiri nuko n'amaraporo twakoze tuyatanga barongera baradutora inshuro ya kabiri n'uburyo butorosha urabiza abantu bacu n'abantu beza cyane ntabwo wopfa kuba mubarekera gutya twasezeye neza bamwe ndetse mu rundi ruhande bamwe gabatekereza neza barantelefone ba congratulating bambwira bati wakoze ikintu c'abagabo ijambo rya mbere wanze ko umuryango w'ababevu ucikamo ico kintu turakigushimira ingambo zose abandi bashigikiye bati se wasezereye iki byagenze ntoya ndetse mu buri bamwe bashakaga kuvuga bati iwe ibintu ntabwo ari uko twari tuzi ko wogundira ibi ngibi ni ibintu byo kutwigisha turi mu masomo ko turiga amasomo azodufasha gukora n'ibindi kugira ngo mu minsi iri imbere ibyo twitangiye ibyo turimo bizofashe n'abandi kandi natwe bidufashe mu buryo bw'imiyoborere ntiwopfa kuzamura kuko ibyo biratugaragariza ko politike yacu ntabwo ari politike yo kugundira cyo ni isomo rikomeye si yo kugundira nti turi bantu usanga nk'aba bose narimvuze ubutegetsi bwa Kagame bwo kwikubira cyangwa se bwo kumva ko ari roi absolu wenyine nukurekera abantu uburenganzira uko wumva kugira ngo abantu byibuze abantu bagubwe neza ingambo zose zigubwe neza bamererwe neza ntituri abadictateur ntabwo ugomba kuba umudictateur ngo wama wumva ko abantu bose wobicarira benshi niko bambwira bati ntabwo ari uko twari tuzi ko uri umuntu wo kwama ugira imyigire nayo izituma uko ureba abantu bose bitwara nk'abanyamerika umunyamerika jewe natangajwe nubwo nsimbutse natangajwe n'ukuntu Bush yavuye ku buyobozi ku butegetsi kuba president wa Amerika yikoze mu mpfuko atashe agiye iwiwe Obama ari umusimbuye ndavuga nta Amerika iragoye kuvuga ngo umunyamerika w'umuzungu je nagenderaga nari nkiri muri ibyo kuvuga ngo umuzungu avuye muri office ayihaye umwirabura
ndavuga ngo itegeko riragoye. Itegeko ni ikintu ciza cyane, kumva ko ugendera ku itegeko. Ibo bumvaga ko wumve nkuko nk'abantu b'abagabo bakiza imanza bumvaga ko bakora ibintu par défaut ngo batumize inama abantu bayitabire, ariko abantu baravuze bati no, ibindi byoshoboka ntabwo ari byo, kuko bo narabagaye inyuma y'ibyo bintu cyane. Nasanze mu by'ukuri abutekereza ko ari abagabo bari bakwiriye kugaruka inyuma bakatekereza kuvuga ngo abantu b'abagabo bihutira kwiruka gusenya kurusha kubaka. Nibyo bitabira, nibyo bakurikira. Izo bintu mu by'ukuri ntabwo ari byo. Abanyamulenge naho niho turi, ariko tuza tugerageza kugira ngo twubake, duparticipe turi benshi mu myubakire kurusha igihe cyo gutwika inzu ngo arico twirukankira. Nakomeje kugenda nkubaza ibintu bitandukanye, sinzi namba rero hari ico wenda wari wifuza kuvuga ntigeze nkubaza. Oya, ndumva byose nsa n'uwabivuze. Gusa nuko gushimira. Turashimira ubutwari bwanyu bukomeye muza mukora. Murabikora muri abana batoya, kandi mwatangiye neza mu by'ukuri tuzi ibigwi byanyu mwakoze. Tubashira mu imbaraga kugira ngo murusheho gukora. Abantu ntimwumvi abantu baca intege. Guca intege kwa mbere baza kubwira ngo se kubera ikari wewe. Aho nabuze ubabwira ngo kubera ikari bo bagize ubwoba. Kuko nimba umwe yagize ubwoba undi akagira umutima, ntiwo umwibazaho. Niwe nyine, niwe wawugize. Kandi umuntu wese azayiturwa ibyo yakoze. Niba upfa kuba ikintu cyose kitagucira urubanza, mu by'ukuri uzugikora ukiranutse. Jewe niko nabwiye na umuryango wanje, ndababwira nti mu by'ukuri ikintu cyose ndumva jewe ndi mu mwanya mwiza, ahubwo ndakoze ibi sinugira amahoro. Tari muri ibi ngibi nta mahoro nogira, kuko ndi mu bintu byanje. Ndi mu bintu byanje. Nize siyanse politike, ariko mbanze kwiga teoloji. Muri Kenya niga teoloji, ndayirangiza niga siyanse politike. Donc kugira ngo mu gihe ngiki tuzobashe gukora, kandi suko ndi imvuzi kurusha abandi. Uzumva ndi umuntu ahubwo uzagamiriza cyane, ariko kuriya ntaho bihuriye no gukora. Icambere kibaho ni umwete uba ufite. Umwete uba ufite muri wewe niwe utumukora, utarebye deformité physique, imiterere y'umubiri wawe nuko uvuga nuko gute, gusa umwete wo gukora. Kuko twabonye imvuzi nyinshi zivuga ariko ntibakore. Ariko rero ubaye imvuzi ukanakora waba ufite avantage nyinshi. Ariko kandi ukora tuba imvuzi ariko ukagira umwete wo gukora, uko nabyo ubukoze. Ubwoko bwacu buri mu bibazo, wenda ngiye kugira buri mu bibazo cyane. Abana bararize, ababyeyi baratatse, abantu babuze aho birukira, abantu barasenyerwa umunsi ku wundi. Inkazanyazwa n'uyu munsi tuvugana, hari inka za badatabukwe zanyazwe hariya ngo hasi muri plaine. Urumva mu by'ukuri ni ibintu bitangaje kugira ngo abantu banyagwe, abantu babura amahoro. Duhari twari dukwiye gutabara abantu, nibatabare abantu, nibagende. N'abandi bose bari inyuma, turi inyuma, turi kumwe. Intambara sahanga igarukiye, iratangiye, ahubwo turi mu rugamba. Abantu bamenyesha abandi ko turi mu rugamba, turi mu gihe cyo gukora. Dutabara ababyeyi bacu, dufasha abantu bacu bari mu kaga. Uzi umuntu gutaka warabyaye ukabura umwana ugutabara. Dufite abana benshi twarabyaye, abanyamulenge barabyaye. Twari dukwiye kubona abana badutabara mu gihe ngiki. Bamwe agatabara bavuga. Diplomasi ni nk'iyi ngiyi yo kuvuga, yo kumenyekanisha ikibazo. Tukimenyekanisha kuvuga ukuri mu mahanga babimenye.
abanyamerika babimenye benshi turavugana nabo bamenye ukuri kw'ikibazo dufite niba mara kumenya ukuri kw'ikibazo gutabarwa kacu kuzoboneka kandi kuzoboneka turabyizeye ko kuzoboneka naho bari abo batwinjije mu bibazo nta butabazi bwabo dutegereje kuko iyo tuja kubugira tuba twarabugize abantu baba barasenyewe kuriya imihana ingana kuriya igihugu kingana kuriya guhera iri iwacu muri zuru kaza kibiriya bice byose twarasenyewe abantu nta bufasha mu by'ukuri bwabonetse rero tugerageze dukore kandi dufashe ubwoko bwacu twitange mu buryo bugaragara bw'amafaranga twitange mu buryo bwo kugenda nyine abasore bagende no mu buryo bw'inama kizi ngizi abantu bamenye ikibazo gihari Rwanda rurihisha gusa rukihisha rugakora tukagira uti ninde utaravyumvise abantu babivuga bose bavuga ngo amahoro ya amahane yacu ya Congo niyo mahoro y'u Rwanda barabyivugira rero bakwiye kuva mu gihugu cacu twenyine tukishakira amahoro leta yacu tuyubake twebwe abanyamulenge twubake leta yacu ni yacu nta wundi muntu umuturanyi turabimwe tumuturanyi se turi kure yiwe turabana ni wacu tukwiye kwifasha nta muntu uzahumva ngubwo umugore wawe cyangwa umugabo wawe ngo utamukunze sinzi nimba utabumukunze cyangwa nimba ari iki kumva ko undi muntu niwe wokorana nawe ntukorane n'umuntu wawe wo muvukana wawe mwavukanye mu bana bari nibo tuvukana nibo duhuje gupfa no gukira nibo dukwiriye kwiyunga nabo leta yacu irahari tukiyunga nabo fully mugani wabongereza byimbi bya nyabyo twamara kwiyunga nabo noneho nabandi nabo bakaza nyuma ariko twabanje iwacu bari abashaka kudutandukanya n'abacu tubana nta mahoro batwifuriza asante sana rero turagushimiye ku kiganiro tugiranye murakoze namwe asante sana ibiganiro byacu ntibiteze gushira nkuko duhora tubivuga iyi ngiyi yari One Africa TV njewe nari Professor Rutikanga hamwe na team ya One Africa TV ibiganiro byacu ntibiteze gushira tubisubiramo kora subscribe sharinga likinga unatubwire n'icyo utekereza ku biganiro byacu ni Professor Rutikanga ambasaderi w'Umulenge navuga ngo ambasaderi ukumva ambasaderi umwe rukumbi tubonana ubutaha ciao ciao